Repaso de contenidos. Ko'árape Guaraníme ñamoñe'ẽta ñane rembiapo he'íva péicha ka'i ha karaja. Peteĩ jey ka'i osẽ tembi'u reka. Oikokuévo ka'aguýre ojuhu karajápe ha oporandúi chupe: mba'éiko rejaporeína tyke'ýra. Ha péina aguapy apurahéiaína, he'i karaja. Ha ndéiko mba'e rejaporeikóni ombojoapy. Ahekaikóni tembi'umi ambotavy hag̃ua vare'ápe ombohovái ka'i. Ág̃a rejuhúrõkena ejumijevy ko'árupi japurahéi, he'i chupe karaja. Mba'erãiko tyke'ýra, he'i ojerévo ka'i. Ndéniko repurahéi porãvoi ñaño. Tovéntena che taguapy, takaru ha repurahéipavo tapu'ã tajepopete. Ñandekuatiañe'ẽme ñamba'apóta ambohovái. ¿Mávagui oñe'ẽmoñe'ẽrã? ¿De quiénes habla el texto? Moõpa oiko ko'ã mba'e. ¿Dónde ocurren los hechos? Anohémoñe'ẽrágui entresaco del texto. Ñemboavareko, ñe'ẽtemiandu ñehendúva, mba'érepa oiko, mba'épa oiko, ha ipahaitépe amoha'ãnga moñe'ẽrã. Ha péicha ñamohu'ã ñane rembiapo.